Try rong kajing syai junga, bat kajing pen im junga. Kamut how blay ngayo i kajing syai, bat how blay ngayo i kajing im kabam jukut. Ko blay pi baro blay unkur kukur doi pi. Ngadap agam sim ka bagkamen bangayo i kanikalat sa sisin biang bani kedu bat pi ning ba ka social media. Matagas ni ngelapoy hakas ni ka bakat ar, hakan ka ayam bakoy jong ka porlen. Omen ko para ho Jesus Christ. Matagas ni ka gospel ka khot ka weringi bani pusan chepang kajing kaladur jong Jesus. Bau lapau hakilangun kisendran jemu. Habag kisendran jong Jesu kiyo i kanika kampla kila dap de kacing kerku bat kila yo snowy kasur na kila o bapan pana. Une uday ukun be jong blay. Kana kacing keladur jong Jesu kapan i bau blay upa yalau jong ukun be jong u. Ban syak sikam nang pataki pop kisan jungi. Ban yap halor kading pana nang pata jungi. Kanang bang mengi ki kon Kristan bangin dup like im. Don kajing ke bakam krau kumbau Jesu jingi. U IT yala kajing im nak menta jungi. Kane dek kadai kajing ke bakrau bar ke basisha. Hato ngila na em ban IT yala de nak menta giwe. Kumbau Jesu u IT yala de nak menta jungi. Tai bakat bangi dan yai lenti hakan nak ayam bukhon jam kaporlen. In la sisha ban kelag pemut hakajing im jungi. In la sisha ban kier nak ikam ke basneu ke balai pujat. In la sisha ban IT yala de nak menta giwe. In baga ketin keteliat bagi kan kejam jungi kumbau Jesu u IT nang kementar jungi ublay unkur kukur do ipi